Anura, me a video be. Sir, and some American in Akwasi, some Kwan American. A we are Sinanka Sasao, a common dewa, or a Kankwasi, some, or Mampeni, John Mahama, the Pacho, and Anakwasi, a Santa Radio Chairman, you will Ludi, Manoko Cochia, the Manutu from Sir, and some a common. Enti Ghana sebejo enche bia no program ka kire wo se Evangelist Akwasi Nyarko obo erate wo be video eyes na all John Mahama na NDC for say o sideline no after so your campaign so gema wo mo no o mayi ni ba akwa man say e komo de no o mayi ni ba content ni obadumi o mo say ni o man hwe mo anfra man bibia o be cause wo wusa nsi am no kese o be ki U10 na wonua pacho obi adim dia koso no ma hunchire mu ayi Penyah block media meso say ni die mu over like video no ada mo subscribe button na be click notification icon no latest updates na be kire wa adwo dia mama e wo comment section meso so baso no a share video mo so anya bi ahye ete nyina yenim Akwasi Nyarko evangelist oyi nyam djuma kama bonnwom gospel artist wa bonnwom bebrebe na e wo nyam djuma ni mu na yanka bishop to no fa kwa about you na be ka kire o say papa yi no wa ya nyum ama NDC either enyum no sango fa de ye nchire o aye sango fa de ye nchiro aye se Mahama ababi obabida ana ye pese servant ye se akofa di sango fa no ye nchiro oya nyom kama we edema edis na nansia mu ju mu ho no ehun se wunua aba midas na all kana kosem osun se aye ever so ye nyom de ma NDC no you know ekom nko de no ba ban mu ni ma no ekom nko na ewe no papa wo ba Evangelist Akwasi Nyarko papa me ye nyom ma na I tell you say you are forgetting me. But you know that I tell you say you not forgetting me. Oh, but somebody is Papa we here for me you sanko family di enchi. Mo de campaign Nana Kwasi Asante Region Chairman. You will ludi omo nyina ni papa ye ba ofie nyina. Oba no ho fe o Ghana hapa udi kan first lady. Ya mame onyamfo Rebecca. Baba, Mr. Come tell me. My video na NDC for ni bi frɛ me Akwasi Nyarko obeti enka ye dia o mampani anyum na drum nim papa ye frɛ so papa mi enkosiaga. Is ya me birthday school atifie. Ntimi ntua the school fees. For 3 days I know it. I know it because I don't have money. People told me say you are sent to NDC, no, you are suffer. I'm suffer now, Papa. Mucha money me Ibrahim Mahama. Minimu de mutumi ye. Papa me ye nyoma. Obi kura wanye nyoma NDC na wonni NDC chikura ye ura John Mahama. Oni munyamfo gonje ninje ye. Oboano enkanto Evangelist Akwasi Nyarko papa me born nyoma ye campaign. Come on, tell me. Papa, we are beautiful. We say me nua be ma jaka lomi. O Asante Region ha na wo ye bibi ma NDC anase okodi NDC achi anase oto nyoma NDC nyame anya wadom be kaso wato ma bonsam party come back down. Esi a program e ban papa e ma bi ho ye dwuma e ye nso bi fro program na sabio onya kakra chopo yesi makoye nyoma ma NDC ndi papa nti men kama no aduro na mi wu na no e ka de e na mi wuja me mai ho because I want to ba me dress school fees anya man koyi me nya show mo menya program more. People say that say you are sing song to NDC. NDC party a Bonsam party. Papa mucho monogamy on Mr. Mucho monogamy. And my mean would say the lumber. And my mean would say the dada kid the maguno. Minto for yes some more pop. I dear young crown about Bontin now becan. Yea, not a month I will not say about Papa, the year you man NDC in and whole children. I tell you, Papa. Asante regular. Me told you man this in my programs and ma. I saw for the friend programs no. That's what it. Be ma. It may just good. I want to fear. I want to 3 days. I'm not eat. 3 days oh. This I mean fasting. Papa John Mahama. Kuku blue for. Go journey this year. Papa to really what it. More friend me and this for now money dear man catch them mama fra and so papa. Obi afra. Yebe from obeti and capment or papa me say what dear what do nesi for more papa menya bibi dia budgetri na menya bibi dia tua nkore school fees menya bibi so achopo me na money 0245 papa 489635 I repeat again 0245 489635
9635 papa NDC for monkai mi o na me yenwom ma ho enyum no osesan kofa mrade yenchi yewura John Mahama yakofa na ba dollar abafom enima nkoye wote trotro mo wote basi mo obi abo John Mahama din wo se woni munyamfo no kukudrofo ohofafo handsome gentle Ghana president John Mahama NDC. Wait, listen to this song and drop to NDC. Listen to it. Anyumoni nie cut papa anyumoni nie sadie genchi omodi ye campaign papa monta manna mo frem yesa mo beti ase ma hye mo akomfo na me de support e dia so me fan so na me tatre ma atwe but me so man massa John Mahama papa me no to me I love you too much mo share and because akwe wonya smart because say your business ya your location say location business equation ebe boa me ana emoa me ura politics mu Akwasi Nyarko utikuma say ebe on end is one mu red utikuma say ebe on end is ko busa wo bo yo si mo maso ya ye hye utikuma say be end is one mu red na afina ko modu a wo kikam edi unu abesu ya say o mo yo wani ama na ndi for na ma afia no ada say nanse em kwansima na asere de si ya manebo ama eni mutara Muhammad ewo ye na enu achi no Akwasi Nyarko ba ya enu say he munya hu hwe this for munya hu hwe until say mo be frɛ ye ama yesika ne yakoma to ye nde mekoso apameto ase aburumu nua me burumu nua za ko ze mu nyina mo begu me burumu nua e ma mfrɛ ye na ma mma misika na menwumo na mo de ye campaign me say metwime to ase agumo so saa su agumo so saa mpanifo na ndisi fo mpanifo ene o mampani metwime to ase agumo so saa enye de mo be hunie mo mfra me ye betoto mo no nya se de asi no eye do enye obi ade nanso munya dibira mo fa nipa anya hwe nipa na ye boaboa mo ma mo benya tumi na mo bedi o ma ne so no mo bedi o ma ne so mo fa anya hwe ahomaso hantan o de ka bana moto de ani mukura ne ye pam nipa se nipa nkoto amnam no mo nko amfam ne de mo behuni o ne de mo behuni ma ye dwom de ama NDC sanko famra de yenchio sanko fe John Mahama sanko famra de yenchio sanko famra de ya ye dwom ya ko mampani fie matia bu ha 4 days na watch ne duane ntom yam because me wasante region makodi NDC achi ma ya nyuma mo na me sofa nyema ye basa me bakura school fees mtumi ntua wo company phone ho asie dunkatie ho a no abatra sa me demfi na be hu social media no abatra na je ne be hu a no abatra omampani yere ne be hu a no abatra mumfie ye di ya wo ye mu ye shugu muso ye chie to ase wadwaye pa ye ho na ye dware a ne ye kanche gumuso ne ye bomutiri so nti you face consequence what you say na kwasi asante reje chairman ni ludi mo de ma mo mfrɛ me 0245 489635 ma mo mfrɛ ye mayiska na ye de kra to ho aye campaign amom ampani na ba ma yuso dwomo no de aye campaign na dwomo kyerɛ kra easy obi sha dwomo de na dwene e sha dwom na me wa sante mamu ya na ya nwuma man DC na me ho kyerɛ bi na komode na me ka mo mfi me munya hu de betomo
So where you praying crash. The next time when you praying crash, you be a flat crash. Oh yeah, video we no. That's a comment section there. Now man for the tumpa the man no. There was out of nowhere. Oh, Pierre him the see. Akwasi Nyarko saba na we there. O de ni na aba. Oba in ni agye sire to Mahama honjo Mahama is the hope. Oh, to Mahama honjo bi nyina ne say. Ohwe utie wo panasma wo kan. Ya be hu ni okokua mu apeboa ma de bi e de ama no. Etenten ende te nyina ne say Akwasi Nyarko say opo Mahama achew. Ogwa go to dwom. Onfa nche na eye komani bre e kom na ede ba isi a wa men yi de. Osire. Onye sebi. Oh, this is Evangelist Akwasi Nyarko. I said the man Penyah John Mahama ayeno. One Nana Akwasi Asante Radio Chairman ni Ludin your my yeno. O de pe video neti ekosi. Anura me ye video bi. Sa nsema mkeka ina Akwasi asem ko a na mkeka ye. Ewiase na nkasa sawo. Ekom de wa o keka Akwasi asem. O man Penyah John Mahama me pa chop na Akwasi Asante Radio Chairman you Ludin. Mano kokotwea me mano tuturi from sa nsema me ekom nye enra me ye video numere di tumu na me dai ya me amini di me nya show nkonti me akokere kom ano pay cost manager nya me akọ bless frame me kwasi me video bi send tie mu sem me tie mo se sa ma kan kwasi asem me twi me to ase egu omampani ne ndisi for so never Saddam Simon sra so fo mpanifo a wo Ghana ha yewura osetutu otumfo nana wo de mbom mu asema na medwato amo chief liman medwato amo yewura wusu bempamo ya papa agena sale ene yewura Donka Muriam Semo ene ya papa mensa wo tabe medwato amo mano kokotwea pa sem me se de NDC de beto amo no omunya hu biem ekom na mam keka Akwasi asem koma ne bere Omampeni John Mahama onyansani on de okasema ote NDC for famfon so cheme me sada me sayem mabunkotoge de nra sa video me ye no eye koma ne bere keka Akwasi asem omampeni ya ma melodina na vice president oba wo ye batan mo fa nche me na sa koma de wa o keka Akwasi asem na me cassette ya NDC for no eye koma ne bere na me keka Akwasi asem mo fa nche me Omampeni John Mahama na Akwasi Asante Radio Chairman yewura Ludin siedun katia same gemfie ndisi fompa before nyina mo fa ncheme se me pa meto ase gumuso kokotwea ebi kura nsida ewurade kura mpengu me ma no twitwiri fom kokotwea mo fa ncheme eye koma ne bere pa yewura owusu bempa papa so pani en munyamfo ya papa mensa wotabel yewura gina sare ya papa Donka Muriam chief liman eni osetutu ote kokoso santemewura bomu asema osaso na mete na munyina medwato am Omampeni John Mahama eni NDC for eni na Akwasi Asante Radio Chairman yewura Ludin mo fa nche me sanra me keka Akwasi asem ebi nsi bie mu da mano kokotwea mano tuturi fom se de beto NDC for kura ebi mai kokotwea eye kom eni Akwasi akeka na mkeka asa na namu munke bi mame Omampeni John Mahama NDC for mpanifo besere mu a na Akwasi Asante Radio Chairman yewura Ludin mo fa nche na Akwasi akeka manu tuturi fom kokotwea mo fa nche me damase shema wuli damase Ghana for a Christopher nko ne tumejaji obi obi ofri nyame ene obi a wo mfri nyame Christopher nko ne tumejaji o na manfo di matem ko for ye me bi se me yo court bi se mabodam Ghana for obi ono di matem se mabodam no so no wa fa me video no kasafa ho no pekwense di wo ho na bodam ni kwense yedi me more than why the fans I'm still alive bi ene wa ye me na ewurade we de me sro me nyankopon na mabanka sie se me ewurade a ka me ba ni party biem kakra nyankopon bebu atana na kwa ba ni party biem na kwa ba social media ne so kremofo ntesa yesu ka sembi kire e kristofo na yanti ase o se nyanhwe ehu yie ewo nyaatwom openi pe ye nyaatwom pa ya kristofo na zenya me ye me ho star kakra e wo social media ne so comment tan obi kura se e ma semti
na sebio me fa wo ba ugina ho bi ana nyame abi wani se obi fa wo ba na wo kan sam tan o mo brada on to cement da onye asase kura se obesi dan onim se ne abrabo sitie onya data kakra onya afon na odi watem Ghana fo ejeji ni po Ghana fo nkwa na nyame frɛ obi a kire obeka kire obi se we ye papa we nya papa nkramofo ntesa kire Ghana fo Christopher bi na we onfri nyame na oyo court ene we ye sei wona afri nyankopon fa nyankopon obusua pani no no maame wo papa no fa ne ye de wo pebia na nansi am shala yes time me dana me ho se me hwade ahwe nipa se de nipa sitie yara mapegya mensa me de fa mani achi na me yesi na me bubu mani na me yesan me yes obi afrewa ena kristoni ena wo yesi ena kristoni ena wo yesi esa heaven na wana ka to se kristoni be ko heaven ma mo frɛ ya mo tro comment nyina people na you are fail kristoni bia don't go to heaven nyamo ma fa kristoni bia nko heaven o de atrene yefo ena ekɔ heaven kristoni ye ne de ena no Antiochia ena yetu omodini so mo ye kristofo because Antiochia fo no hwe nkofo ne ye kromofo hwe Yesu asuafo no omo ne ye omo kasa ni omo yom se wo de kristo chidifo ni binie to mo ye kristofo o se mi hu nkofo bi se omo ahoro mo ntade wo oguama ne mogyamu nkofo bɛyi ya trene yefo nti kristo ni bia no a okɔ heaven fa hye wotrim se kristo ni bia no a you go to heaven nevertheless because the way kristo no people are hypocrite people you are sin people you born for ne ye judge onim awurade nyankopɔn nankasa wonim kristo ni ntinimu tene yeni no tene abrabo no eninimu enso wo judge obi you are just somebody but you are not qualified your judge for somebody why na sia me ye me ho style kakra me se me hwade na me fans na madofo ene Ghana na we kan sem hunu na we kan sem tantan na we kan me mabodam obi kura se dama obi agya me na afa me trim me ye ko hwe madwene mu kwasi nyako tumi tworo dwom made boye ni sachra menwum David ba besi niema ye nkofo a nyame na meso asachra wo mo e Ghana you to nyame na meso asachra wo mo no mabodam me modam I'm not mad. I'm still alive. I'm the brofu wena. I'm the rat. No. Hey, Christopher a hypocrite. Ni diwatem na ya judge osisi kwasi. Me want to me yazini. Woo! Ofi wo be born su sanie. Eni wanyi na behunu o. Ona mulunku mu no reba no. Wajabe. Eni wanyi na behunu wate ofi wo be ponu si sanie eni wanyi na behunu o ahotifo behia ne kwan odofo oso ka hu bia na ye adofo ne mu mo ma yen sachira ya dwene ne wate me si na kristo ba no oba bebu ataminu oreba antem de ofri dia wo be ponu si sanie eni wanyi na behunu adofo ni mu obia sachira na dwene social media fuwe ma mo twiro comment tantan no enche na Yesu ba bebu atan obefa atenenefo o ma mefa kristofo ti jase wodi abo ho asafo yin se me ye kristo ni enso boni ahye wakoma mu ma ona wo judge nkofo enso wankasa wonya tene ni enso wo judge nkofo enti wa check wo ho ana wajabe ye ganafo nya twumu na kwasi nyako meka sofo bi se nka wo frɛ me na ma no ka cho na me yivato na sofo bi se memfrɛ na kwasi nyako wa bodam sei eti ofrɛ me boss papa na adoma ekuta woni na me nsa we no meba be ka ho asɛm daache
tumi anyame dia ma me sa me nsatea we ne mienu me sanifa ene bonkum no sa small finger we no tumi anyame dia ma me e dia be hye we mu no tumi a sunshuma nyame dia be hye me nsa mienu mu no later on me ba be kan ho asema kire wo enya okot me mani adun me papa ye kremoni na me sa kire ye matena tafo zongu matena kwada sunzongu matena boabo matena tafo ahimbronum mani edren ne edren pa beje awradidi ya me sa kire fi nkremoshom beje awradidi ye e ka me sem stia ka me kira me hunu da me hu me chia kira hwehwe na mahwem me nko bosom so da me nko aduro so da konfo bia no wo Ghana ha ane wiase obeka za Akwasi Nyarko start dwomoto ma ba be woro me mpa boa ba be koto no de me koto no ye the most high God papa baba God mbom mu asema me nim ade afre na duru me nim ade afre ne okot na tumi a nyame dia ba me nsa we mu no me sa mienu small fingers no later hour me ba be kan ho asema kyo afede ye be nyam dwuma ne ye pa o na nipa nyina beti yenka just the beginning we ya hyase me nsa we nsankyene ne a eba beye no me sa mienu no we ya bonkum no de ni fane de ne kutafo no se phone class start wo so eniema nyame dia dom me no me wo gift bebre the whole world me nkyina bo kire ba bia nyina de bagana ha me nko na me so mark ma me toto mark me de me sa so mark ma me chira de me de mark eye wo stage nobody to me ni adoma nyame de ama me no once me sana start wo so me kan once bofo na start first it would be later one baba be come sana once ma kire na me modam me nya okot na wonnim obi ahyase a o kan bia no ahwe na ye jaso gina dwuma ni mu na me dwuma no ye gina mu gidigidi ye mpa ye ho da ye san ye chi so da Paul se me bodam a me boma Kristo se madwum so da ho a madwum da ho ma Kristo nti ye modam na ye dane ye ho hwade e won tentan ne so na ye pese hu sedi nipa sedi omo gye omo ho di so omo kwa sore sedi omo si gu nipa ho fi sedi omo si twro comment tantantan fa ni nua ho enso na bra bonye otete bia boni moti abrabo bonim enso wo jaji obi Rade fo bibia mfon so nche no do kaseti a me bia Rade fan mfon so nche no na enche na me hit babia senchene a me ba ye wo ma we mu no eni wiase no you see the power of God and upon me my small finger. Now you testify and you are obedi ho dance here. Oh dear, sure little time you come out and explain my small finger. Then the finger and the Holy Ghost setting my small finger. The engine setting my small finger. But if my finger upon the tenewa uswa, o yarea, you are healed. Amania da uswa, it is over. So dear, enche, obati and kind of video no kosi. Na ne follow me. Na juma na me de me beye no. Na I start na pentem na eyi ne ho adi. Ndi wo de obetenka se bodam ni betuma ye sansa njinane ne awon adwuman a nyame toro bia odu sie no wa mo abehu bibi on na tese asa ye nya awrade akikwa wo ohu ye ne masen so da na adom ene wo sra nyame dia ma me these days no you are testifying you are come kan se kora udu ani behu na bedi ho adanse ye se awrade na man nsa so ewo evangelist Akwasi Nyarko so don broadcast ya ye nyamedwuma ya ye fitire kuroma bonten ya preachi me ka the olden days me so fo Akwasi awia ne so fo kum chacha dan yopoku suli ajare kejetia satam e speaker nko me bonwom a na edom atwahia ni pampempem no mo twahia ansa na so fo Akwasi awia ene dan yopoku
Oma ba be so Mike ma preach. Adom no da so ho. Na fe na Awurade ayi ne ho adi. Di very soon you see me different for this social media and this word and this Ghana. You see me different. Said the spirit of God upon Akwasi Nyarko and come the Sanchinani. I'm spirit Sanchinani am be here no. Odo ni be hu. Shema obi. Why? Me more damn. I'm still alive. My dream mother. I love you all my fans. So when is some Akwasi Nyarko abeka? Uhemu a say na wonte ase mu hu no. Won say attack, ya threaten no. Ana say ya ma ne bibi. Etina ne bo atoni ma wo kada ensemi. Obeta kire wa adwene ama me e wo comment section. Ghana Sevejo nyame nko anenim. Aha yi Penyah Media. Background.